manje khe ngikubuza akuphathisa amahloni mhlawumbe nje ukuhlala nomuntu ongakaliphethe isipho. Hawu Sibusiso, mina ngiyakuthanda. Kuyini into enonginikela yona isipho leyo? Hawa, akhulunywa njalo mina. Bekodwa unoyihlo. Ngiyafuna ibhazarina kangula engingiyithola nje. Lena kangula nomhle. Ake basakuthatha kubanye amabhazara. Mntwana, asikwazi ukusoloko siphikisana ngento wami umusomile. Uyavaya kwabani? Ngivaya mntana vayani. Hayi man, sibuya come on. Hayi mntwana siphuma. Usadabula ngoncane. Asivaye tu. Mina besika. Asikhabe. Masuda. Hey, asivaye. Awuthile ngokungayizwa sithi na. Uzokukepisa. Uzogayiwe yina ngajaha. Umhlalukwana yakheni ihlokwe mapha bathunya ithule nyo kunruli imbunelane langa imphale melinga madoda ngisekla ukusonbawa bonyana ningiboleka indlebe kazi ngiphathela ingo loya Siyaletha pila abantu phambili. Let's go. Isikhathi asinaso. No, mina bengapheli ukuhamba. Let's go. Isikhathi sasibeka. Take it forward. sewula ngesembe unokuwubula nukhafulana nenrendre oba urhulumende angezelele nomrendre abentazana bahleki baveza isiqebhe nemlenze yobiza umbane izulu abatutlule ngesibebhe tababona bakhuphuka bayokuhlubula amabhruku bangasaqali neva basabana nesibuku basaba isibuku sengathi bafona umbane nezulu swezulu phezulu negugu suka cages just goma tala loya
Uyaphi? Yini? So please, come back to bed. No, so I understand with me. You are not sure of what you're doing, but please be ready. So ngiyakubaba ngiyakubaba. Mawethe njengomuntu omkhulu. Susiso. Baby, kanizolo bowukuphi bengiwaridi ngawo, alright? Siyazithanda ngizayithi mina. Baby, kanawe soyasela. Baby, ngubani loyo ongenawo? Umntana mamunye uSiphiwe lobe nayizo sokhuluma phela pha. Okay, sharp. Mntanazo. Kanenhle kwena wenzakalani nawe? Kufunani ngani? Sibusiso, ungangenzi njalo. Hawu, khamba ufunani ngani? Sibusiso please. Mawuhluzwisise. Uyayazi lo besiyenza izolo sobabili. Yazi. Nangane sihlanya kwakungazokuhlanyela lakhe mina. Uhlanya wedwa lema. Sengiyahlanya nje manje. Sibusiso please, mawuhluzwisise tu. Kana Ndani nina ngisela kakwenzanga. Mina besakhamba, sorry besakhamba uSiphiwe. Bye Siphiwe. Okay, ngizakhamba ngoba ngasikhathi Bye Siphiwe. Unyama kuma. No kanema. Ingoma emnandi kangaka ukuthula abadleli bazalwane. Awu, abamnandi umhlabelelo. Ngizobona ukuthi mhlambe sivala amehlo sikwazi ukubulisisa incwadi yethu elakala namhlanje ukuthula abadleli bazalwane. Amen. Ngavala amehlo. Zimo baba mntalo wezulu omhlaba. Nasi incwadi esoyithula ngaphansi kwelakho ebandla engingangena ingenile phakathi kwabazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu osifele Nazareta. Haleluya. Amen. Ukuthula ebandleni bazalwane. Amen. Incwadi yethu yelanga namhlanje incwadi kaJohanesi 3 sizoyithatha lapha ku16. Yona ke ifunde kanje. Mbala uzimu walithanda kangaka iphasi wabe wanikela ngendodana yakhe belethe yodwa khona kuza kuthi loyo okholwa ikiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila Hey! Where are you going? Sibusiso, wenzani? Ungaphuma ngetasini mama.
Isibusiso liqale kanjengomuntu othengekileko yazi. Ubani Sibusiso? Ya, ke ukhambe ukukhuluma nayo. Azu Sibusiso. Sibusiso ngamtshela la ukuthi akabambi intombi nasi. Sibusiso wakhetha igame. Hayi bafose ngenze impela. Kwenzani lokho baby? Kwenzani? Nakade angayifuni intombi leyo musi ngeke umkatelele. Nawo mara baby. Hawu baby ko ukhambe ukukhuluma naye kala msila woke umuntu uhlekaqalene naye. Baby musi ngifostele. Baby khamba, mnganakho umuntu lona. Baby ngiyakurabhela ngokuthi ukhambe ukukhuluma naye woke umuntu uqalene naye ngathi urarekile nje. Khamba baby azona ufuna ukuthi nginginenge ukhambe ukukhuluma naye. Vamos. Boy. Kini bicha. Boy. Future ngewa. Ask. Akuna la skill jo. Umyeni umuntu ubheka indaba zakhe. Engizama ukutsho la ukuthi akekho umuntu ozobona njengomuntu osnacks mwenze into ezenzako nje urajaje mntana sine freedom ngeski anhle kufuna ukuthini mntana angitsho next engizama ukutsho ukuthi mntana yenze into ekujabulisayo ngaphe ukuthi abanye abantu bazothini nje mntana namuva muhle boy bamuhle mntana chillax